Ke anolo'i ke ia mahele I halo ai ke ia la ho'u wiki paha ko wewe ana kui ana nui pan na mea I mapapo ole ia'u so wiki ana no pa ke ia mea ha'alele nei mele nei Iho ana I kai o laua nei sa ke ha'alele nei o Hiiaka ma iho nei I kai o la'a I kai o hilo Ae no I ola I ke ia no kai mau hine hele ana Hoi halawai no I mea lako Maia halawai no I lako Ni nau ia hele ana o kou I hea Kai mea hoi lo ano o maka olelo hoi I ke ia ano ea Hele ana mako Hele ana o kou I hea Pane o ano ua like loa Iho ana no mako I kai I ke no ia So iho ana no lako wahine Ke la hui wahine I kai I ka noi ia olelo no o pele o Hiiaka o pele o ke kai o kako ka paha ke iho I ke noi ia So make o Hiiaka o pele hele pu me ala o me lako la Pane mai ko hine ai pololei He pono no nao e hele ka ia E hele ka ia nao na ko hine mai ka ia O iei he nani a Ia na no pā ka ia e ala A leila he hana hoi loa no I kāna I ke ia mana wa ka hele ana Pane mai ka nui ko hina ko Mai ai iho ana Yeah, right there. So ka hele pua kulu no laua ni me upo e ho ma kuana he kanaka me na ia e lua. Ni nawa no Hiiaka pele o pele ua kanaka e. Ia o kai ea. Ai. Ia no haalele aku. So this kind of gets difficult. It's not super clear, but Hiki ma popo pa ke ano ka hana. Ike ia no, ko e o ike ia no ke ia ma ki kai mana ea e o kumu olelo. He hana ho puni puni pa ka Hiiaka I pole pele ke ia vai kanaka nei. Me ke ia no, ma kona iho ana no I kai hui no me ke kai kanaka a ma kana olelo ana. Me kona nani pa a ma popo pa hawi ia no kai ia. So olelo ia no haele aku no no ai no ke hawi ho mai nei hard to see too yeah so hard makes it hard ho mai nei no pane aku o e pa ko olelo ana wa kanaka nei ai ia no ka ulu o kai nei ai no ke hawi ho mai nei no o kau mau I hola no ia so ai mai la ke la ai so ke la kanina o Hiiaka po pela kau mau no ia ai ia ko ke ia a ole la ho ia na mako ke kai ia ho kai ho ia ia ho kai ho ia mako so pehea la ho ia ke la ano right there this whole section Kau mau I hola no ia ai ia ke ia a ole la ho I na mako ke kai ia ho kai ho ia ia I ho kai ho ia mako like maybe you know so you got two ia that's two ia for you I oh maybe one ia for you and one for us havi mai la ke la havi mai ana ke la paupu alua ia hoi wale ana ua kanaka nei iuka so yeah hoi loa no ke la no ko olelo ana me ke la hana ho ia ke na no ia pero hine nei ma nei e ka ia lalau kula o hine nei ka ia
Ai, hele ana ia ko hina mai kai ka lau wale no ka leo. Hoi hoi ke lau la, e ka lau wale no o ka leo. Loa no ka ia. Ma ka olelo wale ana no. Loa ka ia. Ho ka hin, but ke ia ho hui kau ke ia no. Olelo ana no hoi ke ia. Ho kai no ia i no iei, pau pu a lua ia. Me mera e lua ia i hawi ia. A ole paha. A mapopo ia o ke la. Hawe mai ana ke la, paupu alua ia hoi wale ana ua kanaka nei uka. Ho hui kau no ke la iau. A ka mako wale no ia. It's probably how the guy felt. He's being swindled. A ka mako wale I hola no ia. Pela la. Ka olelo ana ka na hui wahine ia. O mako, ka mako wale I hola no ia pela la. Ia hele ana ka maunu ino. Ao he whahi mea pa ina e loa o ke ala nui. So ka mau, ka mako hele ana o lelo ana pēla, ao he mea loa. So, ano kupana, pu iwa pā, lako I ka loa ana ka ia. Hele akano lako ua wahi ho ea ho mea na he kanaka e hana ia. Hele me ka hana ana I nei, ke la kanaka mua, pēla no ho I ke ia kanaka. Ka hawi mai la no ia a paulo ana ia e ha ki ala nui no ka umaha ua hine nei ka ia. I don't understand how he got four. The guy had four and she ended up with four. O like no ka olelo an. Yeah. But this is ho kai au ia. Ho kai ia mako. Ano like ho ke ia me ka ho papa ana ya. But wiki no ho mau no kako me ke la no ka loa he mau ia iho no I kai so it's pakiki to ike stuff over here but ole lako something ike ale lako nei I ike o hiaka pole pele kiri ole ana ke ia noi ana e noi something kanaka no I nei ka ia so noi ana no ka ia and then kaha ale paha ia o ka ho ia ko oe so ke ia ka mea ano mea I don't know but piki pa ko ala lo kupono a ole pa I o kao e hoi aku oe alo o lo kale no mare e ka ia mai o mai o a o mai mua hope mai ku yako mua a ku yako hope mai kupika o mua ma kupika ai kupika hope o ka ia la hawi aku pele so hawi na ia pau ya hiaka pole o pele hawi aku no ina ho hele aka olelo aku no ka ka uhi e ho ia aku oe a loko ka hale no ho mali e mamake oe hui me hiaka pole o pele I loko ka hale ano leila hawi na ia pau hiaka hawi ho ia no hawi ia no hoi ke la mau ia I na ho hine hana I hola no I lako a ole mea pa ia I hoi aku ka hana o ka uhi ka hale a ole ua mau hine nei huhui ho ana no ke na kua no ka uhi na kanaka e ime ua mau hine no ka mea he ho puni puni kana ia ime ana na kanaka a ole loa so hoi ka hale a he loa ko hine ui ko hine mai kei hau na ia no na kanaka e ime aku a hoi loa a ole loa ke na mahape haalele ana no o mea o hiaka pole o pele iho ana no la ua I pana ewa o hia moi o pana ewa a ala mai ka hia moi ho una kula o ia kia nini
lawa I kalo kona mau kanaka. So aia o pana ewa ke ia mau kona mau kanaka. He mena ke I mau mea ko lawa nei ho ia kula no ia ai pana ewa ha ia kula lawa nei he mau kanaka. So mina ali ke ia. Just there's no chance. But we'll see what happens in the next day of printing. Hopefully the printed material is a little easier to read. Okay, aloha.